यू ट्रेन से मिर्ची एफएम पर रफ्तार में मैं यहाँ आपके हम सफर साथी कृष्णील शामिल हो चुका हूँ और पीजी में विदेश में आप जहाँ कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं, कृष्णील का प्यार आप तमाम दोस्तों तक पहुँचे। हेलो गाइस, मैं हूँ डीजे कृष्णील। आप हमें सुन सकते हैं मिर्ची एफएम रफ्तार में मंडे टू फ्राइडे शाम 3 से लेकर रात 7 तक हम आपको रॉक कराएंगे। मिर्ची एफएम, इट्स हॉट। अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगा Rota tu namnista ni labo. Warita kene tu ni audit general report ni ambaki rondolutini ni kunei esona lenga ena tambatata ni visa ena ndo benua. Ena kena songa na pasu kumun ni wili ni labo ena tambatata e kunei ni route ni onan rau on subun ndul ndola na labo to do ka ndul metiko kina kaunde. Ia warita na tabana ni labo ni matin tu ka rede tiko na kena ba ataki na labo sena financial management information system ni ndul metiko na kaunde sibi ni $10 million. Esanti keva e tini kalima na itikitiko na ministri nigele mer lagi tikina na boy titiko na squad settlement na tikibuta itiko na tata kongo na bulo chanueri ni ambakibo karna listiko na bunongo ni rauta ni diu suluke diu na ambaki o katitiko na biwator da tikongo na ken na bondonro ibo binaka na libiliba ken na wai kena gitu na sosota na Four Nations Rugby League tukuni nirsapa baro sartiko binaka na matetimi karna boy tabit na gitu ngo dinangani sasang gitu tiko jardhin na tim ni Australia iya kartu kunya ento nangone mena mai susum tiki koya ena sota tiko na sot ngo na mate tim ni Australia Landi ke Samoa mai da bekir na Vakaleleka no ditutuku. Happy Diwali. So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulunaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music.